kuntu cugaye, ariko ndumva ikirere cyo gukora kw'Imana cyamaze gukinguka mu izina rya Yesu. Namaze gusohora afishe y'iminsi 3 yejo no kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Mu mwanya baraza kuyafisha hajya hanze. Iyi minsi 3 ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu no kuwa Mungu, ibiyaga birayaga. Ibiyaga birayaga no kw'Imana. Ndabyumva neza, ikirere kiruguruye kirakingutse uko. Ngiye kuguha umurongo w'ijambo ry'Imana uri mu gitabo cy'Itanguriro igice 8. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe oh data we zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Tanguriro igice 8 umurongo wa 2 aravuga ngo uyumve iri jambo, uryumve nk'ijambo ryo guhanura ku buzima bwawe. Mana yanje shoma basi nka 2 canke bangahe iri jambo bakaritahana, kuko 2 bashobora guhindura imikorere yose ya repentance, imikorere yose ya Musaga igahinduka, imikorere yose y'igisagara cya Bujumbura igahinduka kubw'umuntu umwe gusa yumvise kandi akizera. Biravuga ngo Imana yibuka Nowa n'ibifise ubugingo byose n'ibitungano byari kumwe nawe mu bwato. Imana yibutse wewe n'ibyo utunze mu nzu yawe byose. Ntabwo byumvise neza. Imana yibuka Nowa n'ibiri kumwe nawe byose mu bwato. Imana ihuhisha umuyaga ku isi, amazi agenda atangura kugabanuka, amasoko y'ikuzimu arazibigwa, n'ingomero zo mu ijuru ziragomegwa. Haleluya! Ibyakugwanya bizananye hejuru bigiye kugagwa, byakugwanya bizananye ikuzimu bigiye kuzibigwa, byakugwanya bizananye iburyo bigiye kugarigwa. Vuga haleluya! Byakugwanya bizananye impande zose Imana igiye gushiraho gasopo na kirazira. Mwumve 3. Imvura iva mu ijuru irabogozwa, amazi agenda hoka ku isi ubudasiba. Ya minsi 150 ishize amazi atangura kugeruka. Semeni haleluya! Amazi atangura kugira gute? Kugeruka. Mu kwezi kw'indwi ku munsi wako w'17 bwa bwato buhagarara ku misozi yo muri Ararati. 5 amazi agenda arageruka ubudasiba gushitsa mu kwezi kw'icumi. Mu kwezi kw'icumi ku munsi wako wa mbere udutwe tw'imisozi turaboneka. Wari umaze iminsi usenga kumva ko ari ikintu cyabaye, ariko kumva ibirwa bisungeta hejuru y'amazi. Nyumviriza neza, udutwe tw'imisozi tugiye gutangura tuca hagaragara mu izina rya Yesu. Halalalala. Iminsi
40 ishize Nowa yugurura idirisha ry'ubwato yabaje arekura igikona kigenda kirajarajara gushitsaho amazi yakamiye ku isi. Maze arekura inuma kugira ngo amenye ko amazi yoba agabanutse ku isi, maze ntiyabonaho ishinga ikirenge imugarukako mu bwato ko amazi yaragikwiye ku isi yose. Atuma ukuboko arayifata ayizana mu bwato. Isi asiba yindi minsi 7 yongera kurekura iyo numa bive mu bwato, igaruka kuri we ku mugoroba. Ndahanurira umugoroba w'uyu munsi, ntabwo muvyumvise, ndavugishwa hejuru umugoroba w'uyu munsi. Uyu munsi nyene, uyu munsi umugoroba w'uyu munsi inuma iraza kukuzako, intumwa y'Imana iraza kukuzako. Erega hari intumwa Imana yarungitse mu izina rya Yesu. Vuga haleluya nabo byizeye. Inuma igaruka izanye ikimenyetso gifatika. Mana bizizanya akababi ka Elayo mu kanwa. Nk'abantu b'Imana mwe mumaze igihe muri ko murasenga murindiriye icyo mwatumye. Vuga amina. Nta mwanya mfise wo guhanurira umuntu ku muntu kubera umwanya amaze kugenda, ariko iri jambo uryumve nk'iryawe, uryumve nk'aho ndaguhanuriye wowe nyene ubwaho wicaye. Watumye abantu birabananira baracaragira. Ubwa mbere ngo yatumye igikona kigenda kiracaragira n'icyamugarukako, ariko wowe watumye uyu munsi watumye watumye abantu ngo bagende kukudeporeza, bagende kukuvugira, bagende kuguserukira. Wapi bagezeyo barivugira kuko mone babwire watumye icyo gikona cyaragiye gisanga inyama. Murabizi igikona n'inyama gihitira ku misoso kiramwibagira. Hari uwo watumye arakwibagira, hari uwo watumye ahitira yivugira. Umviriza ndakubwire, hari intumwa itomoye, hari intumwa itomoye. Sema haleluya. Hari intumwa y'Imana yakujeko nguwo munsi kuri uyu mugoroba, wimugaruka ko ku mugoroba izanye ikimenyetso kimwereka ko amazi yashize. Umviza ndakubwira, ndumva hari umuntu umwe mu yera azaniye ikintu ku mugoroba w'uyu munsi. Ndumva hari umuntu umwe mu yera azaniye intahe ku uyu munsi. Umugoroba w'uyu munsi uraza kubona ikintu kivuye mu ijuru, kivuye ku Mana, Imana ikurungiciye. Umva ndabisubiyemo, n'uyu munsi nyene, umugoroba w'uyu munsi. Erega n'umugoroba w'uyu munsi hari umuntu Imana iza kurungika, hari inyishu Imana iza kurungika, hari telefone Imana iza kurungika igutelefone, hari message itomoye y'Imana. Abo watumye barajaragiye, ibintu barabyica, barabyonona, urabyumva. Ariko hari intumwa y'Imana, Imana yarungitse. Hari intumwa Imana yarungitse, ndabyumva neza. Hari intumwa y'Imana ije gucecekesha amagambo y'abantu, ije gucecekesha amagambo y'abanyamareba. Intumwa y'Imana ije gucecekesha amajambo bakuvuga. Vuga haleluya. Bibiliya iravuga ngo Yesu akijije wa mugabo yari amaze igihe ari mu myavutse, ari impumyi, ngo Yesu amenya ko bamuhindiye hanze. Kakana murakumvise ngo bamuhindira hanze, banga kwemera ivyamubayeko. Imana igiye kugukorera ikintu ku buryo abantu bazokwanga kucemera, bavuga ati ibi bintu vyabaye. Namuvyizeye haguruka uvuge haleluya. Imana ikomera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugirire neza, igukorera ikintu ku buryo n'abantu bumigwa. Bonye Imana ikora ibintu ku buryo no mu nzu yawe salo ihinduka, ibitanda bihinduka. Ibi ni wovyumva neza, wewe ni wovyumva kuko hari umuntu wamaze kwakira ibintu. Imana ishinduye ibintu mu nzu.
imyambaro, ihinduye no mbonye muteka ku makwisiniye, mbonye ibintu, ndiko ndahanura ibintu bikomeye. Mbonye mu rugo rwawe rwahindutse. Ni ukuri kw'Imana, ni ukuri kw'Imana. Ibintu birahindutse mu izina rya mbonye. Mana yanje, inzu yawe igiye kuvugururwa kubera ukuntu wamaze kwakira ibintu wabyakiriye ukabiparametra, ukuntu nyine ukavuga ati nuko nyine bimeze, wumva umenga ntibishoboka. Imana ikinduye n'inzu irayivuguruye, kuko hari intumwa y'Imana, hari intumwa y'iki y'Imana. Imana yatumye intumwa. Urabona Imana ishobora kuguhanurira ibintu wewe wirabye ingene uriho ubayeho. Bavuga ngo hanura wigendere mukozi w'Imana. Ariko ijambo Imana ivuze irikurikirana imyaka ibihumbi, apana igihumbi, ibihumbi. Ninde warazi ko yose ijambo Imana ivugiye nirikeneye imfashanyo y'umuntu bizasohora. Amaboko yande bikoreho maze mbibe mwanezerewe, shima umukiza ko yamwuze atari n'ibirimo byiza. Haleluya. Amateka yawe arahindutse muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Imana ivuganye nawe muri aka kanya. Imana irahinduye ibintu ku buzima bwawe. Imana iramanutse iriyururutse. Imana ikugiriye neza. Imana ihagurukije ingabo zayo ku buzima bwawe. Ninabyizeye ngo avuge haleluya. Vuga haleluya. Bize nakubwira bari abantu bagukuye ku kazi bakaguhagarika, bagiye gusanga uri mu ntebe izenguruka kandi n'imodoka nayiraje. Navuga cereka vuga icyo Imana yambwiye nigire. N'imodoka ugiye kwicarana nabo. Uri directrice w'ikigo cyawe, apana ibigo by'abantu, kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Biza nakubwira Imana nigukura mu maboko y'abantu igusha mu maboko yayo. Sema haleluya. Imana ni Imana ivuga ijambo ikarikurikirana. Igihe wari umaze uzenguruka hejuru y'amazi kubebwa n'imiyaga, cyarangiye ubwato bwahagaze. Nsubiyemo ijambo watumye abantu bagenda barajaragira, aho kukwibuka baca bariyibuka. Ugateka aho kujya we hakajya abandi, umugisha wawe ukajya abandi, ibyiza byawe bikagenderamo abandi. Imana irahinduye ibintu mu izina rya Yesu. Baracaragiye bahitira ibyari kugufasha byubaka imibiri yabo, byubaka inda zabo, ariko Imana igiye kubereka yuko mutanganya gusenga, mutanganya gukorera Imana. Imana ikugerereza mu izina. Sema haleluya. Amina.
Haleluya. Ukuri kw'Imana ndaguhanuriye muri iki gitondo. Ijuru rigiye kwerekana imikorere yaryo misha. Misha. Bari bazi kugiye gukogwa n'isoni. ijuru ritabaye Bose babireba bose babireba Bose. tuzashima Imana bose bakureba icyubahiro cyayo igihe bakureba. mureke garukiriza napa ninjira mu vyejo ejo kwa gatanu saa 10 no mu gitondo tuyega igitare kizotangira mu gitondo. Kirite ya mbere vuga ngo kirite ya mbere ni mu gitondo sizi. Kirite ya kabiri ni saa 10. Nefya mu gitondo kumugora bizashoka mu bikorwa. Amen. Mutumira abantu ejo mu gitondo. Tumira abantu mu gitondo. Ejo ni prophesy no guhanura. Amina. Umunsi Imana imbatiza muri mwemu. Uzi jambo yambwiye umunsi ndo mubatizo muri mwemu ye. Hari mu 2006 Imana yarambari ngo ndaguhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropi. Yo jambo yahise giparametra mu bwonko. Numvise cyocwi nari ndambara ahantu hasi. Numvishwe rirambwiye 2006 ngo ndaguhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropi. Nukuri kw'Imana irindwi turakandagira inzoka na sikoropi. Mani baho mugisha muhaguruke dusenge gatoya.